Pakai Alora Bra kan? Ya, okay. Berapa lama? Hari ni hari kedua. Hari kedua saja. Ada testimoni ke? Nak share? Macam mana you rasa pakai Alora Bra? Boleh sharing is dia punya feel, rasa tu macam mana je. Sebab sebelum ni I memang tak suka yang ada besi, sebab kalau pakai sakit, tambah badan berisi kan. Okay. So badan berisi memang susah nak cari bra yang suitable yang kita rasa sedap pakai. And then bila I pakai yang ni memang I dapat rasa lain. Satu, bila kita pakai, kalau badan besar ni, bila dia pakai bra, walaupun sport bra, dia akan rasa sebelah sini tau. Dia macam ada bonjolan-bonjolan. Tapi ini tak ada bonjolan. Ya ke? Tak ada. Boleh tengok ke? Tak ada, tak nampak lah. Tak nampak. Tapi memang you can feel. Maksudnya dia lebih selesa daripada wire dan lebih selesa daripada sport bra. Ya. Bagus tau. Itu, saya rasa sebab satu bonjolan tu memang tak ada. Tak ada bonjolan langsung. And then, bila you tidur pun, You pakai itu tidur? I test 24 hours. Macam mana masa pakai tidur? Pakai tidur okey je, dia tak rasa macam kalau you pakai yang biasa punya, you rasa macam cramp dan dia akan berpeluh, rasa basah. Ini walaupun dia berpeluh, sebab I tak pakai aircon tidur, tapi dia tak rasa melekit ataupun basah sangat tu, tak rasa. Sebab dia punya material tu bagus. Yeah. And then one more thing yang paling banyak orang cari adalah dia memang pegang you tau, pegang. So you rasa macam best sangat. Dia kalau lain punya bra, bila you pakai you kena adjust dulu bagi dia cantik-cantik dia letak. Ini pakai macam tu je, terus dia tak payah adjust. Hari kedua pakai je? Bagus Bagus tau. Bagus. Thank you.